Dear Mr. Lonely. Sigurado ka kaya't mo ti makiasawa iti dayjay amax abarti kiraw? Nagkarimot kiti nga agbalbaliw, no agkasar kaminton, tatang. Agam sigurado ka nga agbalbaliw nga agpaisaw? Buwan mo't siguro Rinugyan na mo't tinagbaliw. Saan mo't nga agin inom? Ay kat nasayat ano kasta. Tapno di kanto ag konsumisyon. Konsumisyon mo to ti asawa no nalaing nga uminom. Kita ni nanang mo. Pinili nak, tadyak agin inom iti arak. Ay ayatak ni Max, tatang. Kat ay ayatan nakmat. Iso apatyak nga agbaliw to dayjay. Anya ngay, imanugot ka di dagiti dadakal mo nga kalaysatan? Basta agbaliw ka kanun. Isardeng munti uminom iti arak. Wen mira, promise. Isardeng kunti uminom iti arak. Liklikam matan dagiti barkadam. Iti kasta, maliklikan ti aginom. Wen, tungpalak amin na kayat mo. Kayat ko ngamin at talaga nga kalaysatan. Uray syakmot Kayat kumatan nga agkalaysata. Lukas tarod, dumanon kamin. O sige, kaano nga iti umayo? Ibaga kadananang kantatang, tadumanon kami itong Sabado. O sige nga rod, ibagak mat kadatatang kananang. Anya, talaga ang makiasawa ka kan ni Max? Wen, Alma, natulagan ti kasarmi iti Sabado. Anya nga iti kinayat mo kan kuana. Ket ammumat anapaklan abartikiro. Amin a tao, kat adda pa nagbaliw na, Alma. Patsak nga agbaliw to ni Max. Ay ka nasayat, ano agpaisong agbalbaliw? Si kanto ti kaasi no saan agbalbaliw? Aywan gayam, may sakan to nga abay, Awan Dai talaga yan. Talagan samot ang nagbaliwan ni Max, anak. Pagkunaan nyo iti dayta, nanang. Nasabat ko dagiti barkada na anabartek da. Ang awan mo't ni Max akadwada. Mabuteng agbartek dayjay, nanang. Nagtungtungan mi nga rod nga isardeng nanti agbartek. No syakla ti masurot. Jak kayat ni Max apakiasawaam. Kitaam ni Nadia anak asawa iti bartek. Nauma iti asawa na. Anyagay ita, nagsinadamot laeng. Saan siguro akinasaon ni Nadia ti asawa na, nga isardeng na ti aginom, sakbay ang nagkasarda. Ammo pa yan. Ammo namot ngamin abartek dyan nakiasawaan na. Sa ita, isina na. Saan nyo ama pabasol, nanang? Amangan mo't no saan nan amaanusan? Umadanin ti kasarta, Mira. Kaslasaan ako na makauray. Ay, uray syakmat, Max. Katagyaman tain sardeng mun tinaginom. Parakan ka, Mira. Kabalak nga ramidan ti amin, parakan ka. Agyaman Max. Ikarikmot kan ka nga agbalinak to anasaya at nga asawa. Kayat ko anaragsak to ti bangunan ta pamilya. Kayat ko saan tanto nga agap-apa. Apay, mano ayat ti kayat mo nga anak? Uray dolaeng. Uray talo? O sige, basta nagagat kanto nga agtrabaho. Uray itakat nagagatak mo it. Sa bagay mo't kit dihi Ay na, kablaawan kayo anak ko. Sapay ko mata naragsak ti panagdenayo iti agnanayon. Taing karim Max, saan mo aliplipatan? Saan mo to ko maapagkonsumisyonen ti anak may? Wen tatang, ikarik day ta. Alang Rodan, tatang, nanang, asikaswan tayon dagiti bisita. Ado ti agsangpet.
Kumusta nga itibiyag ti adan asawa? Ay na, ay kat mayat nang runa no ay ayatem tinakiasawaam. Kanayo na kanaragsak. Siyempre, kanayo nan akadwak ni Max. Talaga ka di asaanan nga gininom. Saanen? Liniklikan ng tupay yung dagiti barkada na. Trabaho iti talon laangan ti pagbisbisian na. Ay ka nasayat nga rod, ano kasta? Iso nga rod nga as-asikasuwak mat iti husto. Iti kasta, saan ang mauma kanya? Ay, kaano aktumat nga ta amaadaan iti asawa. Apay, awan ka diti agar-aram kan ka? Awan nga rod. Ay, ang mga no agbakbakita kabalasang. Ay, saan ka amadanagan, Alma? Ubing ka pa'y mo. At tuwing titualya, kan pagsukatam, lakay, agdigos kan, pa-eksakto mat siguron ang makalutong ag. Nagbanglo mo tan tilutlutuan, bakit? Anya ka di asida dayta? Dinengdeng anasagpawan iti intunong abangos. Ayos nga rod, bakit? Alang nga rod, tadarasak ti agdigos. Makapabisin ti ayamuom ti lutlutuan. Oh, apayan bakit? Aldawan, ngam di ka matla bumamon Diyak mo, lakay. Hanggang nagdagsan ti bakik abumangon. Kanayo nakasla maululawak. Anya? Ay kat, ipacheck up ka nga roda na. Ay, paliiwak pa'y No saan latang agbaliw ito'y riknak, mapantanton agpa-check up. Sapay mapanak iti talon nita, bakit? Ay kat, mapankalatan Sigurado ka, akaba alam tag may maysa? Di nakpakadanagan. Sumaya at tumutla siguro ti marikriknak. Anak, dimmagas ije balay ni Max. Kinunana nga umay kakitaan, tamadi ka no tiriknam. Ay, jak manam mo, no apay akastuyak nanang. Kanayon mo tan akasla aglaladutak. Ay na, ay saan nga ta nga aginaw kamutan? Ha? When nga agpaiso nanang, kaano pa'y dyan na odi apa nagbinulan ko? Gagangay day ta amarik na ti aginaw, anak ko. Ang maikatumot lang day ta. Iso nga ano samlaang. Ay katuan nanang. Anya pa'y ngarod ngay. Bakit? Agaw-awis ni pare Samuel. Birthday na ita. Kaya't ko kumamat ti agaliwaksay. Mabalin ka di mapanak maki-birthday. Sige lakay. Palubusan ka. Basta saan kang agpakarabi ilaunay. Awan ka duwami ka ni baby. Ay, bakit? Saan na nga agpakarabi Kaya't agyaman na ka, tapalubusan na. Siyempre nagagat kamot. Kan responsable ka nga asawa. Apay kit din asaan ka apalubusan ngay. Thank you, bakit? Ala, mapanakon. Guston anak ko. Anyaya, tinasakitkan ka. Apay ngitay ka palang asangit-asangit. Saan mo't anabasa tilampin mo? Nabusog ka mo't. Anyangay ti problema. Hey! Gawin naman tirita, Ni Max, Dalam! kaslan na bartag. Inakilo ka tirida. Max, nabartag ka. Pasensyahan, bakit? Ito lang, Mat. Sige, sumrag ka. Bakit? Mabisina ka. Mabalin ka din nga itasaran na, Kunak man no Bert diyan tinapanam. Saan ka anangan ijay? Nalipatak nga rin tinangan. Gaputa arak ti inununam? Ah, Ala, makaamukan ang mapanaggaw iti kanam.
Makita mo't nga ubak ni baby. Itay pa'y asangit-asangit. Jack mapaturog. Kaya't mo asawain. Nabarte ka nagawid ti asawa mi ti rabi ay. Uwan nga ron, tatang. Ti pagbutbut nga. Amangan no narugyan nan ti arak kat itultuloy nan ti aginom. Saan mat siguraw? Amangan no tinimtiman na laang. Nabayag mo't tinasan nga gininom. Amangan no inikat nan ti bisyo na nga arak. Sapay la kumaa, tatang. Sapay nagdagulit no mabartak. Makigtot ni baby no kasdeng nga agsao. Takasano, nakapigpig sa tingiwat na. Kasaritam latay tinasayaat. Ibaga madinan ulitin ti kasdeng nga inaramid na. Wen tatang, kasaok inton sumangpat. Nasapa ngamin apimanaw kat. Kasla likliklikan nakmat. Amangan no mabutay nga pagungtam. Siguro tatang. Naimbag tadakan. Saan ka din nga agungit? Bakit? Naminsan lang matdayjay. Sigurado ka saan mo nga ulitan? Wen, saanin? Maminsan pa'y nga ulitan, Max. Diyak amon anya ti maaramid ko kan ka. Nagrigat lang arudan apaturugan di anak ta. Sumangpat ka pa'y lang anabartak. Di na kumamat pagkonsumisyonan Saan ko naklangaro din? Ala, yung ka nagluto. Siya akong ti makaamo kini baby. Napaturog ko matlaangan ni baby. Nagsakit ti bagbagik. Kasano, kayat ni baby kat kanayon anak kaubba. Ay, agidak man pa'y. Tapno makainan na ti sikat ko. Napanan man nga tan ni Max. Abay nga awan pa'y laang. Ay, rabiin. Amangan no napanmanan na ginom. Ay, talagan saan nasumok naman ti aginom. Ay, Bakit? Laman naman si Rina. ay no. Yahoo! Ti awanan bain a lalaki. Bakit? Kunakon ka. Diba Nabartak manan. Ang jaklo katan ti ridaw. Sigurado amariing manan ti anak ko. Gaputan nabartak ti amana. Ditang agriyaw. Tapno magunggunaan ka. Ay, maturog akit din. Bigat gaya man. Ha? Ti asawak. Jack pinaunag iti rabi. Inakman kita di tabangsan. Pinagap-ap nan dagiti kalablabak nga ules anak kasalapay dito bangsal. Payman. Awanan kay tibain. Ha? Ingka ilaba dagiti pinagap-ap mo akalablabak. Ha? Anya kalaki din ay bakit? Makapakigtot ka mat. Maturog na tao. Sinaplitan nakit din iti ulays. Hindi nakmat ngamin pinaunag. Awan mo't pagidak. Nagkuna ngamin nga agbartag ka manen. Awanan, Max! Nasumok mo manen ti arak. Ay, unay kamatan. Kunam nga agbalbaliw ka. Ngam itatadan anak ta. Nagsubli ka manen nga aginom. Sorry, bakit? Urek barbartagak ta nagagatak matlatang agtrabaho. Ay, anyamot tan. Itapay mat anaawanan ti karga ti tangkemi. Awan pa'y ni Max amapan mangisakada. Dito ya kunruar nga agluto. Bakit? Abi, dito yung karuar nga gluto-luto ay. Awanan ti karga ti tangke tayo. Kasano amapan mo isakada kat nabartak ka manan. Ay, maakon kan ka, Max. Talaga ka di asinubliamon ti arak? Nilakit din ito bakit ko ay hatagongat manayin. Umay ka man kiti tara ko pang ka.
Tapnosan kan nga, gungit. Arakupang tarupang! Anay ko. Abay nga, yung pangormumatan kanyak dito pareho. Maulawak sa, bakit? Kung ma, Maulawak. kaya't mo tanayunak pay, Huston, bakit? Huston. Amom ka day, anak ko. Agong unget ka no dagiti dadakkel ni Max. Nakita dati kamo, ol itimuging ti asawam. Awan bibiyang ko, nanang. No ti anak da ti kampiyan da. Isublikon ka dakwada ti anak da, no isot kayat da. Ay, amangan no umay da kakasarita dagiti dadakkel ni Max. Di umay dalaang. Apay, atrasak ina. Isakit-dakit din di bartak nga anak da. Natural laeng nga isakit da. Kaanak daket nga rod, anak ko. No talaga anasaya at daan naganak. Bagbagaan da ti anak da, nanang. Apay adida inati pa nga agbartak ti anak da. Nagawan kat akong sinsya maun si Kamira. Ti asawam timang bibiyagkan ka. Ngam naaramid mo kit din timang pang-orkan kwa na. Huston, tatang. Da kami nga agasawa ti agsarita, may papaniti da ito eh. Ay, awan maun, Max. Baybay amlatan apang pang-uran na ka ti asawam. No saan abartak ti anak yo, tatang? Awan ti kasta amaramanan na. Kaya't mo tayo derum ka. Mira. Ay, gapo iti inaramid mo iti anak ko. Siyak tupay nga mana. Diyak maaramid ti kasta. Sige. Agdarom kayo lata, tatang. Saan kayo nga atrasan? Imbes ngamin abagbagaan nyo ta anak nyo, ngam konsentiran nyo mat. Huston, bakit? Saan kan makisubang kini tatang? Bayam, saan ako nga ginom iti kaano man? Sorry. Kat gusto ko man. Gapu iti panagsinong batmi iti ama ti asawak, saanen nga inulit ni Max tinaginom. Ita, addaan kami iti talo nga anak, ket naragsak kami asa nga pamilya. To'y pagayam mo, Mira. Agyaman pagayam Mira iti daytoy apakasaritaam, ket timakunak, naswerte kapaylaeng iti asawam. Tangamin, sika, tinangkabil ken kuana. Sana kas kadag iti daduma alalaki, nga isuda ti agkabil iti asawa da. Hala, sapay la kumangarod, tagtultulo yen ti kinaragsak ti pamilyayo. Bueno papagayam, ingka nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinged iti naga na Mira, at taga San Fernando City, La Union. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika, kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kapanang tarabay, na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita ket naggapo. Iti pagayam ang nagpailinged iti nagan a Moira, adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti konana, Dear Mr. Lonely. Nasisirapak iti na materyalan a banag. Bueno papagayam, intay denggen ti pakasaritaan ni Moira. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Alas 5, Moira. Anya pa ilang ti aramidam? Saan mo nga iba ka nga ag-overtime ka manan? Sayang mat no sa anak nga ag-overtime. Saan ko amagatang dagiti kayat ko agatangan no agsadut-saduta. Kat agpada kayo mat nga da trabaho na ni Mark. Si kamat, amo mat ngaag-repair lang iti nadadaal a gadget ti pagsapulan ni Mark. No awan agpa-repair, awan mat biroknan. Sa bagay mat kit di Iso apalubusan na ka nga ag-overtime. Taam mo na adakdakkel ti sweldo na ag-overtime ka. Sana bale, tano ag-overtime mak, isumatan ti agluto. Jay tulangan mangan ti aramidek no sumangpeta.
Apag isuti sa sangkat mo, nakaluto akon. Ay, mabisinak matan, sweetheart. Nabanugak. Adutin ka makam ko nga inlepas. Ala, agtugaw ka nga ruden, sweetheart, tamangantan. Agaw awis gayam ni pari Jake. Birthday na. Mapantay di balay da inton bigat. Ada trabaho, Mark. Ang mga numabalin nga inton malpas di trabaho, satan tumapan. Iso timbagak. Imbag kadakwada tauray saan nga trabaho ni Madeline nga asawa na, okay laeng. Magatang na pay amin na kayat na. Nginginaan nga alahas, bag, sapatos, gano'n niya pay dita. Pasensya ka lakuman kanyak, sweetheart. Gapon ta masapol nga agtrabaho ta aduha. Tasan nga umanay tibirok ko, ngagpaay kadata. Anya pay nga rod nga Awan mo't maaramida ko. Happy birthday, pare! Uy! Ibagta na kaumay kayo. Kung naknudi kayo umay Inuray ko pa yung amin ni bakit ko, pare. Uy, Myra! Talaga nagagat ka. Bilibakan ka. Nagpintas ka lang aruden. Naabilidad ka pa'y. Talaga nalaing ni Pare Mark anang pilikan ka, Moira. Unay day ta na pa sa vlog. Happy birthday! At to'y tinanong mo ang regalo mi ka ni Mark para kan ka. Thank you, Ala, unag kayo. Agdiretso ka dyan kusina. Amok amabisin kayo. Ada dyan kusina ni Madeline. Okay, pare. Agyaman kami. Adda kayo gayaman, kung naklakit din na saan kayo ang makaumay. Inkarigatan mi lang tati makaumay friend. Mailiwak mo ta na makakita kan ka. Uray siya, kaya't ko ti makiinistorya kan ka. Boring nga tati adala ang dito'y balay. Imbagkan ka tapalubusan na ka ni Mark nga trabaho. Siyak ngay, kaya't ni Jake adituyak latan balay. Swerte ka kit di Takabaalan nga ipaay amin ni Jake akasapulam. Uray saan ka ngagtrabaho. Apalak ni Moira, kaputa saan ang maikikan iti balay. Nawaya arumar. Maibado na dagiti paborito na abatong. Siyak ngay, binigat latan adaster. Sa bagay nga agpaiso, pudnot ako na. Alangan mo't ngagporma ka, kat ada ka laang mo't itibalayo. Talaga nagswerte ni Madeline. Nginginaan amin dagiti usan. Nagtitindas. Ay, Moira. Kaya't mo ka diti maddan iti kasta. Ay, si kamat gayam, Jake. Nagapuak iti CI, nalabasak man nagito'y nakadisplay a sapatos kan sandals. Magusto ida, iso kinitak lang. Amok asa nakabalan ni Mark nga ipaikan ka na kita. Ngimsyak. Kabalag nga ipaikan ka na kita. Nakainom kan, Jake. Sige, agsubli ako ni Jake kusina. Ang mga no, dapat makakita ka data. May wait lang. At ito cellphone number ko, Awagan na lang. Nada ka sa pula. Ipaay ko. Basta ipaay mo mati ka sa pula. Nagapuan, sweetheart. Nagapuak iti CR. Umay ka. Makijaming ta ka dagiti agi inom. Sweetheart, mabalin ka din nga agawid tan. Nasakit ti ulo. Kaya't kunti agi na na. Di mo kayat ti agsyat? Nabanugak namin. O sige. Agpakada ta nga ruden. Saan na bale? Tinapatay. Nagpakita ta. Nakaturogan ni Mike. Namsyak. Saan ka makaturog? Uray pilit at ti maturog. Saan na maikat iti panunod ko ti imbaga ni Jake kanyak. Apay nga ta na ibaga na ti kasjay. Kurso nada nak nga ta? Nataar ni Jake. Kasla nagri ka ta pagkadkadan ti bagbagana. Si aasawa kami matanadwa. Apay asaan amapukaw iti panunot ko ni Jake. Anya ter aramidam dito, Jake? Diyak namin mauray nga awagan na. Iso siya akong timay. Kahit ka nga wisin. Sa dino? Itimay sa aklas sa paginiman. Siguradong awan makakita kan ka. Amang ipulong iti asawam. Kuwan. Di na ko mapagkadkadan. Kaya't ko mapadasam madagiti banag a deserve ti may saan na pintas a dayag akaskan ka. Jake,
Noy kanak iti karbangan. Aramidakan ka dagiti banag adi mo pa'y napadasan. Kat pacheck. No mapadasan. Ag-enjoy ka lakit di. Sige. Ibagaklangan ka ni Mark ang nag-overtime, ha? Ito lang, maramanak na itinaarak. Nagimas. Para kan ka amin dagitoy, Moira. Thank you, Jake. No siya lang di asawam. Saan ka na pagtrabahuan? Ipaay ko amin na pagragsakan. Amin akayat mo. Saan mo ka din na aw-awisan ni Madeline kadagiti kakastoy pag-inuman? Di na kayat dito eh. Panag ko na, no imuna ka kumaanaam-am mo ka. Sika ko matinagbalin nga asawa ka. Apay, Matt. Napigpig sa ti karisma. Nalay nga talaga ni Mark ang nagpili ah. Agawid tan. Nabardag ako. Sanay. At dapat kaya't ko pangipananggan ka. Saan ko ang napuutan ti sa sangpat mo idirabi sweetheart? Pasensya ka no na iturog kon. Saan ka na riniing? Nagimas ngamin titurog mo. Ket, kumusta ti trabaho mo? Okay, uray makabanog. Uray saan ka unay nga ag-overtime? Tapno saan ka matamabanog? Okay lang. Kabalak pa'y, Matt. Di nakpagdanagan. Nagtakgal agad ang tintad kanyak ni Jake idirimwar kami. Kasladyak mamati ang maaramid ko ti kastoy. Ngam aminak. Agin enjoy kadagiti aramido ni Jake kanyak. Italaang ang mapadasak ti kastoy. Tasaan mo takabaalan ni Mark na aramidon kanyak dito. Ni Jake tumawawag. Amaan umay na konsukunan. Kinunana ngamin asa anak asumrak ita. Takayat nak na ipasyar. Kalpasan na, maan kami kano iti class a restaurant. Hello? Hello, love. Nakaready kan? Umaya ron. Juan, itayak pa'y anak kasagana, love. O sige, ron. Urayin ako na. Bye, love. Bye! Nasayatad dakin. Sa dino tinagapwa. Anya ka di dahi ta klase ti damag mo, sweetheart. Siyempre, nagapwa kiti trabaho. Ulbud! Anya ka di ti mapaspasamakan ka. Apay atinong panak. Ulbud ka! Amo ni Madeline ti relasyon nyo kini Jake. Amom ka di asinurot na kayo iti amin anapanan nyo itang altaw. Saan ka asimrak iti trabaho? Gapota sinukon na ka ni Jake ije palay. Mark? Ita, agulbud ka pa'y lang. Ala, irubat mo dagiti kawas mo, ta sumurot kan iti dayjay at traidor. Apay, gapota maipaay na dagiti banag ajak kabalang nga ipaay kan ka, kat isukat na kon kan kwa na. Pakawanan nak. Aklo na, nasulisog ak. Ngamdyak kahit ngagsinata. Sikat ay ayatek. Pumanaw kan. Jak kasapulan tikaskan ka. Saan? Saan na ka pumanaw? Aramidag amin na kayat mo. Saan naglakit di apapanawan? Apay ni mawag ka pa lang, Jake. Isardang tanday ti a relasyon. Pagpapanawan na kun ti asawak. Iso pa nga asim. Sardangan na kun nga awagan. Iso mo inawakan ka. Takayat kong ibagang addan ija abroad ti asawa ka na anak ko. Kinunana sumurot ak ijay. Na napatagdapay lang kanya. Kahit ko tagpakadakan ka. Kan dumawat iti pamakawan. No nyaman ti mati ana aramid ko. Pakawanin na ko, Moira. Ad ako may pakaasikan ka. Anya dayta? Awagan ni Mark. Dumawat kay ti pamakawan kan kwa na. Ibangam amapan kan iti abroad. Iti kasta, agtal nan ti panunot na. Amo kadakkel ti nagbasulak iti asawa. Kadyak amo no mapakawan nakpay. Ngam aramidat ti amin. Tapno agsubli kami iti sigod. Di mawata ko niti pamakawan kan kuha na iti personal. Ngam tinanog na. Di ka madanagan. Awagat manan. Ket ulit at tagkid daw iti pamakawan. Kaya nagpakada akon ama pa ni Jamrod. Okay, agyaman na. Saan ko nasangputan ni Mark? Anya namin dito ang aramid ko. Pakawanan ako, Diyos ko.
Kat sapay ko mata mapakawanak mo ti asawak. Diyak mo na niya titurungan ti biyag ko. Nagsina kami ka ni Mark. Awagak ti katrabahuan na. Kat damagag no nakadwa na ni Mark. Aday ta, agri-ring ti cellphone na. Hello, Moira? Nakaawag ka, Med. Kadwam ka din ni Mark. Ay, saan, Med? Nagsisina kami, idi nag-recap ti shop. Apay, saan pa'y anagawid? Saan pa'y nga ron? Itaman pa'y. Kanayon mat nga agdardaras nga agawid. Saan namat nga ugali ti makijaming, nga uray awisen dagiti katrabahuan mi alalaki. No kasta nga daag birthday kada kami nga kakatrabahuan, ti kanayon na nga ibaga, awan nagluto iti kanam. Kasta ka di. Adamin di mi nagkinaawatan. Nagbasula, kunak man laangan. Isu siguro asaan anasapa nagawid ita. No kasta nga rod, isu ti awagam, Moira. Kat agkid daw ka iti pamakawan kan kuana. Sige, aramidak day ta. Kat agyaman akan ka. Apay na ita ka lang ang nagawid. Madandanagan akan ka. Saan ka makaturog ang mangururay kan ka? Balbalsan na ka din, Mark. Panagkunam ka di. Kat basta malipatak latan ti inaramid mo apan ang lipot kanyak. Amo ka narigat mo ang malipatan. Diyak ka mo na mapakawanak pa'y. Na magpakpakaasi ak nga ikanak pa iti may sa agundaway. Diyak kayat nga agsina ta. Kayat ko amang bukal ta iti pamilya. Kat sikat kayat ko nga agbalin nga ama dagiti anak ko. Iso pang haasim ta pakawanan nak. Diyak ka mo. No kasano nga isublik ti panagtalagkukan ka, Moira. Ay ayatan ka. Ngam napukaw anaming pinsan ti panagtalagkukan ka. Oh, di mo kunaan nga overtime ka. Bumawbawi aklan ka ni Bungas. Ama no ikatan na kun. Ado nga min tijak na ilagpas sa paperworks ko. Ngamlaglagi pa. Napukawan ti panagtalag ti asawam kan ka. Ama nga no saan amamati ang nag-overtime ka? Ada ka mo't ama ka panagnak. Ibagak tulangan nga awagan na ka. Tagdamag kan ka no saan amamati. Okay, makamu ka. Sige nga Rod, panawan ka pa eh. Kat agan-anad ka iti panagawid mo. Sige, agyaman nak. Aganad ka mo. Rabin, sapay ko matasaan nakakaumat mo ng ti asawak. Sapay ko matagsublin ti sigod na panagtalak na kanyak. Marigrigatan akong iti sitwasyon mi. Nang saan nakasumuko, aging ga mapakawanak. Di matimbagakan ka. Adyak kaya't nga overtime ka. Mark, ada ka mat gayam dita. Anya ti aramidom dito eh. Kaya't ko lang nga pankan no sa dino ti ayan mo. Saan ka di mat akinunakan ka? Asaanan ang maulit pa'y tinagbasulak. Apay nga rod ang nag-overtime ka pailang. Kat parparitan ka nga ag-overtime. Ado dagiti paperworks ko, Mark. No saan ka ag-overtime, ang mga no ikatan na ko ni boss. Hala, agawid tan. Ada good news ko kan ka, sweetheart. Uri siyak, adamet good news ko kan ka, sweetheart. Sige, sikanti mo na amang ibagay iti good news mo, sweetheart. Saan? Sikati umuna. Siyempre, ladies first. Sige man laangan. Masikog akon, sweetheart. Yes! Apag iso day ta iti good news ko, sweetheart. Amom ka di? Nakabiro ka kun iti trabaho adakdakil nga amang ti sweldo, ngam iti trabaho kita. Ket mabalinen, asumardeng ka nga trabaho. Apay so? Oh, maragsakan ak iti dayta good news mo, sweetheart. Ita, sana kung nagtrabaho, Mr. Lonely, adaklangan iti balay ang mga ayawan iti anak mi kini Mark. Katagyamyaman nak iti apo, tadinengeg na dagiti kararag ko ang mapakawan nak ti asawak. Tuy pagayam mo, Moira.
Agyaman nakpagayam Moira iti daytoy apakasaritaam. Ket nasaya at met, tanakaamiris ka iti nagbasulam. Ket saan ka asimuko, agingga anapakawan na ka ti asawam. Ala, ituloy yo ti agpinatag iti asawam, tapno agtultuloy matiragsak ti pamilyayo. Bueno papagayam, ingka nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagaman nagpailinged iti naga na Moira, adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika, kaniti madireksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag ita kat impatulod. Ti pagaman nagpailinged itinagan Anelia at taga Ilocos Sur. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Amin asaan a pagkikinaawatan, maidalan itinasayat asaritaan. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Nelia, dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Ita tanalpasan ti kasaryo, mabalin yun ti lumasin iti pagyanan. Total, adamatan na ipaarami jo abalay. Wan, mama. Surusuruan nyo ti agbyag ada kayo lang. Liklikan nyo ti agapa. Aginlayat kayo nga agasawa. Agtinulong kayo itirigat ken namay. Wan, papa. Nudumtang to ti gundaway nga dasaan nyo apag kinawatan, pagsaritaan nyo anasayaan. Asaan kat nga agbinog kayo. Kasta ti sikreto tinaragsak a panagden na ti agasawa. Dahito iti umuna arabi ita, kas agasawa. Katikayat ko, nasaya ti panagdenata. Saan ta ko mga agap-apa? Kanayon ta ko mga kinaawatan. Addakan ka dayta no saan naklakit di nga apaan. O di saan kamit nga apaan. Katikayat ko, maadaan ta ko maadagos iti anak. Anak adagos? Katuna, kayat ko ang maadaan ta adagos iti bunga ti ayan-ayat ta. Ket aging nga awan pa'y anak ta, agtrabaho ak pa'y laang. Awan mo't laang taramidag dito'y balay. Sige, no ka ba alam lakit di? Hanggang nagsikog kanto, sumardang kanto matten agtrabaho. Naimbag ka pa'y. Nakapundar kayo ni Tibukod jo abalay kan ni Romel. Sakbayan nagkalay sa kayo. Siyempre tadda mo trabaho mi adwa. Dayta talaga tinagtulagan mi. Agipundar kami nga umuna iti balay, sakbay nga agkalay sa kami. Kastanto mo ti aramida, inton maadaan na kiti boyfriend. Katuan tapno saan kayon to amarigatan. Narigat ti makigigyan ako nada. Kasayaatan alumasin ti agasawa itinagannak da. Tapno maliklikan ti saan apagkikinaawatan. Sa bagay, husto ka iti dayta. Kan nawaya ka nga gunay. Maaramid mo ti kayat mong aramidan. Tabalay mo lakat nga rod. Sige, umuna ako na. Addan nila kayo ko nga umaymang sukon kanya. Okay, agan-anad kayo. Mabayag ka di pa'y day talot-lutwang bakit mabisina kon. Dandanin maluto day to, lakay. Nangantalat ta kuman itirwar, sakbay nagawid ta. Nagastos mat no kasyay. Ano saklatan at agluto, tapno saan taunay ang magastusan. Una, ngamimbis ama kainanaka. Saan? Tagluto ka pa'y. Ay kat ano san anyangin nga ron. Rabiin bakit? Hindi ka pala maturog? Umuna kalatan ang maturog. Diyak pa'y nalpas to'y lesson plan ko.
Masapol apalpasag dayto. Kaslawan pa yun panawon mo kanyak. Gapo ka dagiti aramidem. Ay naaganos ka alakay. Anyangay nga rod. Awan mo't maaramidan ta. Masapol alagpasag dayto. Iso ang maturog kan. Sige. Umuna ako na maturog. Maturog kan tulatan. Numalpas mo day tararamidem. Uy, nagrigat matanti kasto Maladaw ti tao ang maturog. Sa masapa manin nga agriin nga agluto iti pamikatan. Bakit? Sa dino tinang itabilam iti Blue Apollo. Masapol ko kuma. Ay nakita ang matan adita aparador. Kita ang nga dararamidak. Diyak kabalan apagigidanin ti agluto kan mga sikaso di takawis mo. Hindi ka agungot Agsao ka kuma itinasaya at... Ha? Kasano? Kat di naktupay ang mo atulungan. Trabahok mat amin dito balayan. Imbagpay kan ka. Tano si Mang Patan. Day tala agidan ti aramidam. Aganos ka Ano sam? Tatrabahom day ta, babae ka. Katno saan mo nakabalan dagita nga aramiden? Agresign kan. Saan kat aday tabog-kabog kawan ha? Anya ti orasan, friend. Apay nga awan pa lang ti asawa amang sukon kan ka. Wan nga rod, friend. Di met nga rod ag-text no umay naksukunin dito'y pagadalan wan no saan. O, di si kan ti mang text kan kwa na. Ay, saanan? Ag-commute-aklatan nga agawid. Makadlawak sa friend. Ada ka di diyo nagkinaawatan? Apay, adi mo kayat nga i-text. Basit lang ang matabanag, friend. Nimato nga min ti boses ko itay agsapang. Ang mga nugimura. Hoy, ornosan nyo dayta, friend. Kakaskasaryo pa'y lang. Ngam adan diyo nagkinaawatan. Nakaluto akon. Ngam awan pa'y ti asawa. Sa dino nga ta tinapanan na. Talaga nga ta agimura kanya. Adan ti asawa. Oo, apay nga ita ka lang nga sumangpot. Nag-overtime kami. Kasta ka di. O sige, sumrat ka nga rudan. Tamangantan. Nakaluto akon. Nalpasa ko nanangan. Sikalat tantimangan. Sa dino tinanganam. Nanganak itirwar. Kababain matkan ka. No siyak payla ang tiluklutuam. Sige. Mapana kon iti silagta. Takayat kon ti agina na. Talagan sa apapasan nak ti asawa ka. Pimanaw manin asaan ang nagpakada. Saan anamigat. Di nakmatan ka sasao. Ha? Anya ko man no di nakasao. No di nakayat akasao. O, di saan laang? Saan kumat akasasao? Ha? Kinasayaan. Saan akon nga agluto? Agrubo atakit di matan. Tamangan numaladaw akon. Di na kaintulot ti asawam? Saan, friend? Apay, saan kayo nagtungtong? Kinasaok idirabi. Ngam natamnay ti panakisao na kanya. Kan itay bigat, pimanaw latan asaan ang nagpakada kanya. Agtungtong kayo narigat no dumakal dayta. Isong ati makisao kanya. No saan nakakayat akasao, o di saan laang. Syakit din ang babae ti mga ayo kan kwa na. Ha? Makaamumutan ay itibiyag na. Imbag man tamalagip mo pa iti sumangkat. Makadlawak kan na. Manon nga aldaw akasta ka. Pumanaw ka no kay kayat mo, kan agawid kalata no kay kayat mo. Anya ka diti kayat mo ang mapasamak ka. Nabambanugak. Isu adinak pagsasawan. Kayat kunti agina na. Ijayak sa pamaturog. Kat dito'y kan kwarto. Tapno di ka matmadisturbo. Iti aramidem a lesson plan mo. Ditakan. Talaga adinak ay aywan da sawak. Di nakasamatan ay ayatan. Ay, masurunak kadagiti ipakpakita na kanyak. No awanan panagayat na kanyak.
dinasaysaya at laapanawan na kun. Ngam jay kas na akas labali wala akon kankwana. Nabartag kasi mangpa. Kano pa'y nakasursuro ka nga uminom itinasangar, ha? Italaan, tadan nagawi sa katrabahwak. Addan asawam. Ngam kasla ka pa'y labarong agbibiyang. Tanya di kayat mo, ha? Agpaasikaso akan ganito'y balay. Kadno nasakit tinakam mo ang mga sikaso kanyak ng asawang. Yaso ang mabain ako nga agpaasikaso kan ka. Tayo parparubam kanya ka, nga awan amok nga asawang. Sana ron bang anak asawa ka kanya? No saan mo kabaalan nga aramidan, dagiti pagrabangam. No agbabawi kan anang ikasar kanya, pues, pumanaw kan. Total, bali wala akmatlangan kan ka. Saan kun nga amo ti papapanam, tapulos adikan agpakpakada kanyak. Kasla awan asawam, talabsalabsan naklatan. Talaga panawan kan? Tanagalas ti ugalim. Di ko namkit di, awan aanusam kanyak. Taad na nga tan nabirukam asabali, iso akanayon amaladaw kan nga gaway. Basol mo matlaan, no apay amaladladawak nga gawawid. Amok, maumakan ang mga asikaso kanyak. Nabiit pa iti panagdanhata. Ang naumakan na dagos ang mga asikaso kanyak nga asawam. Iso anasay-saya at langan a panawan kan. Tapno awanan ti as-asikaswam. Talaga pinaypayso na ti pimanaw. Talaga nga awanan patag ko iti asawa. Tamay turad nakgayam apanawan. Apay akastoy tinagbanagan ti amin. Ay ayatek ti asawa. Ngam-urayak lang ti panangay-ayo na kanya. Ngam talaga jak na uray. Pinanawan na kun. Kaya't asawan day ta. Saan ako na napatagkan ko na. Kat, kumusta kayon iti asawam? Pinanawan na kun, friend. Anya? Naaramid na dayta? Mangipanagnak asaan na kun nga iayatan ti asawak. Nagtungtong kayo kadi? Wen, ngamawan na saya at nagtungtungan mi. Tawan mat mayat nga agpakumbaba kada kami. Ala, barang makapagpanunuto matlaang katagawid. Imposible mat nga ipalubos na nga agsina kayo latan. Kumusta nga tanti asawak ita? Kansa dino nga tati pagnanadan na. Talaga akabailan na adinak makita. Ay, ungayam. Anya nga tano awag ti may sa kadagiti na singit agayam na. Kat padasag ti agdamag. Kita agman iti cellphone ko. Na naka-phone book kanya ti number ni Salty. Oh, dayto eh. Naka-phone book nga agpaiso. Awagak man. Adayta, agri-ring. Hello? Hello? Malagip na ka di pa eh? Saan ka di asika ti asawa ni Romel? Uwan, isyak ngagpaiso. Anya ka di mapaspasama ka da kayo. Kanayon mo tan nga agbartag ni Romel. Kahit saan mo asigod nga umin-inom itinasangar. Amom ka din na sa dino ti ayan na ita. Ijay balay mo dagiti dadakkel na tinagpaituludan na kanya. Nabarbartag. Amok nga da problema yo. Kahit ti may bagak. Pagsaritaan nyo kumaday tabanag, ha? Uwan. Sige, kastapay nga rod. Agyamanak iti oras nga impay mo. Bye. Manon nga aldaw ang maditirit na. Kanayon matan ang maul-ulawak. Gapo nga tayo iti panagpuypuyat ko. Oray pilitak ti maturog.
sa anak mat ang makaturog. Ita, kasla sa anak mat ang makabangon. Tinasayat, awagak ni mama. Agpakuyog akan kwa na amapan iti ospital. Talaga amariknak amaditi sa saat. Oh, Diyos ko, iha. Anya tinapasamakan ka. Apay, anak akut-kut tong kamatan. Sa dino tayan ti asawam. Nabayagan a pinanawan na, Papa. Mama. Iti anya aga po. Yakam mo, Papa. Basol ko matlaang siguro. Apay nga rod, asaan mo man lang ay pakaambo ka na kami. Tapno na tulungan da ka, iha. Sorry, Mama. Papa, ngam nauna ak ngamin tinagbain. Ala, agrubwat ka. Mapantayo di ospital. Kabaalam ka diti bumangon. Saan, Papa? Nakapsuta. Kan maulawak ang bumangon. Ala, alalayan da ka. Anya kamutan. Di ka man laimawag ka na kami. Taim pakaamom kumati ka sa saad mo. Inuray mo pa ilang aginggat saan mo nakabailan ti bumangon. Nabaybay am ti bagim, iha. Bimma ba iti husto ti resistansya. Saan ka amangmangan kan saan ka amat maturog. Anya nga'y ti papanan na no di ka agsakit. Awan mat ngamin ganas ko amangan, Papa. Kan oray no pilitak ti maturog. Sa anak mata makaturog. Adaman damagag. Anya dayta, Papa. Ay ayatam ka di pa iti asawam. Wan, Papa. Ay ayatak unay ti asawak. Ngam panagkunak. Awan san ti panagayat na kanya. Pag kunaam nga awanin panagayat na ka. Gaputan na ituridnak a pinanawan. Kayat ko ang makasarita ti asawam. Nelia, apay ang nakakutkot tong kamatan. Apay nga da ka dito eh. Kinasarita anak ni Papa. Impakaam muna ti kasasaan mo. Pakawanan na kuma. Nung nabaybayan ka. Ururayak lang amin ti panangawag mo. Kan ti panagsorim. Ngam pulos adinak inawagan. Diyak matam mo. Akas tagayam ti kasasaan mo. Iso apakawanan na kuma. Sorry, Mat. Noan niya tinagkurkurangakan ka. Ururayak laang mati panangay ayom kanya. Ngam pulos ajak na uray. Ngam na amiris ko. Ajak gayam kabailan ang mapukaw ka kanya. Gaputa ay ayatan ka unay. Sorry, Mat. Noan yaman dagi tinagkamkamalyak. Ikarik. Urayan niya ti mapaspasamak. Saan kanto napampanawan? Inton makapapigsaan. Agresay nakton iti trabaho. Iti kasta. Maasikaso ka na imbag. Nasaya dahi ta desisyon mo. Tapno saan ka na marigatan. Umdas ti sweldok. Apara kadata. Kasayaatan na pagsaritaan no addaman saan apag kinaawatan, Mr. Lonely. Ita, addaan kami iti dua nga anak, kat naragsaken ti panagdan nami kas agasawa. Kastaen kat agyamanak. Tuy pagayam mo, Nelia. Nelia pagayam ko, agyamanak iti dayto apakasaritaam, kat husto tinakunam. No aming nga agasawa kat amuda ti agpakumbaba, maliklikan ti panagapada. Ngam no agpadpadada anangato ti pride na, awan pagtungpalan na, no di kanayon nga apa. Buano papagayam, inka nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan ni Nelia, iti probinsya ti Ilocos Sur. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika, kaniti direksyon, Virgie Paclay.
Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kepanang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita ket impatulod. Ti pagayam ang nagpailingad itinagan a Nelly, manipod probinsya ti Ilocos Norte. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Kunak no agbaligi ak iti inaramid ko, ngem saan matgayam. Bueno papagayam, intay dinggan ti pakasaritaan ni Nelly, dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Hi, Isabel. Good morning. Itad mo kanya kung dahi taawit mo a libro. Siya kung timang higam. Thank you, Manuel. Atoy. Hi, good morning, Manuel. Siyak ngay. Saan mo nga awit ang dagiti awit ko a libro? O sige. Siya nga ro din timang awit kadagita. Thank you, Manuel. Sana bale. Kas panagyaman ko kanika. Ilibre kanton inton break time. Sana na masapol nga librina. Ken, nakapagtulag kami kin Isabel. Agkuyog kami inton break time. Katsa ka. Saan ka ti amabalin sumuro takmat kada kayo? Damagam kin Isabel, no kaya't naasumurot ka? Ha? Wena, apay kit din asaan? Makapasuro na talaga. Kontrabida iti panagbiyak ko day jay Asabel. Saan mo nga ibagat ti kasta? Nasingpat ni Isabel. Ay, katsyak, saan na ka di nasingpat? Anyang amin ay ati basol na kan ka. Taapay ako nam akontrabida iti biyag mo. Gabukan ko na. Saan nakapampansinan ni Manuel? Anyang aron nga iti maaramidam. No ni Isabel ti kayat napansinan. Siyak tupay. Saan naklatan nga agtagtagari. No di nakpansinan ni Isabel. Awan mat maramidak. Numaskay kayat na akakuyog ni Manuel nga may tisyak. Kayat mo asawan. Agayat ka kan ni Isabel? Wan. Ngam amok ani Manuel ti kayat na. Maragsa ka na, tanakasango kayo ang nagmerienda ita. Kat sapay ko mata ka na ayon dak nga isurot, nagmerienda kayo. Katwan no kayat na kami lakit di akadwa. Apay kiti na saan? Marigrigat kami lang ka ni Manuel. Apay ada kami di kayat mo apakikadwaan. Kat adumat ti babak nang akaiskulaan tayo, amabalin mo apakikadwaan. Talagang sakit di asaan mo akayat ang makikuyog kada kayo. Sika Manuel, saan na ka di akayat ang makikuyog kada kayo? Apay kit dinasaan, ngam husto te ko na ni Isabel. Apay ada kami tinapilim, ket marigrigat kami laeng. Adumat ti babak ng akaklase tayo dita. Basta da kayo ti kayat ko apakikadwaan. Ket sapay ko ma, da kayat takmat akadwaan. Okay, umuna akon ha. Nalpas tayo mata na nagmerienda. Sabel, adaman damagat kan ka. Anya dayta? Agayan ayat kayo kadik kan ni Manuel? Ibagakan ka tipudno. Agayan ayat kamin. Ngam ilimlimod milaeng. Gaputa saan pa'y akayat dagiti dadakkel mi amakirelasyon kami. Anya? Isumot lagayam ajak na amon. Sapay ko ma, tadi mo pa'y laibagbaga iti sa bali. Amangan ngamin na dumanon ka dagiti dadakkel mi. O sige, mangnamnama ka iti dayta, Sabel. Apay anadamag mo? Awan. Madmadlaw ko ngamin akasla na singad kayo iti tunggal maysa. Iso, nagdamaga. Kunakon kat nga da relasyon da. Iso ngamin ti madmadlaw ko. Isu arumbang laeng, abay amon ida. Anya ka kadi?
Nupod no nga ay ayatam timay sa atao. Ilaban mo. Saan ka sumuko adagos? Ta saan da paymat nga gasawa? Paspasakitam lang ti bagim iti daytang aramidam. Kaslasaan ka a babae. Gaputan na pod no ti panagayat ko kini Manuel. Katsika, saan siguro anapod no ti panagayat mo kan ni Isabel? Iso asim mo ko kan adagos. Diyak amukan ka. Nasyak, sa anak pa'y asumuko. Mang panunutak iti pamuspusan, tapno maibaw ing kanyak ti atensyon ni Manuel. Obses kan iti kastang aramidam. Oray pa'y anya ti ibagbagam kanyak. Basta garamidak iti pamuspusan. At the business trip mi kin ni Papa Miha. Iso amanumat nga aldaw nga awan kami kin ni Papam. Kasta ka di, Mama? Wan, iso ngagsingsingpot ka, kabayatan ti kawan mi kin ni Papam, ha? Mano ka ding aldaw nga awang kayo? Talo nga aldaw, Iha. Okay nga rod, Mama. Katagan-anad kayo? Wan, Iha. Sana bale, nabilin kun ti babaunan. Amunan ter aramidan na. Okay, Mama. Kaslaw may ayon ti gundaway kanya, Harold. Tapay manan. Nagpakada ni Mama itay bigat. Adda ka no business trip da. Sa ita, agkaka-group kami kada Manuel para iti aramidan tayo a project. Kat, anya ko maita. Awisak dagiti ka-group ko. Nga iji balay nga aramidan mi ti group project mi. Kat, anya ti aramidam. No awisam ida ije balayo. Basta ijay ko nga ipatungpal ti plano. Anya? Ita, tanagawid ng dagiti kakadwato iti grupo. Anya ti ko na mga ibagam kanyak. Apa nagbatinak, Nelly? Di ka agapura. Madamdaman ton nga ibagakan ka. Di kayat ko. Kadwaan nak nga uminom. Anya? Saan ka di nga agungat dagiti dadakkel mo? Awan ita dagiti dadakkel ko. Kan, nagawit pa lang ti babaunan mi. Isu nga awan ti rumbang nga pagdanagam. Apay nga minakayat mo ti aginom. Adda nga min problemak. Kat si kalaang ti kayat ko apang ibagaan. Nabarta ako, Nelly. Nagpakada ako. Isu nga ibagam ko man niya ti ko na mga ibagam nga problema. Manuel, agayatak unay kan ka. Kat daytang ti problema. Anya? Amumatan akayan ayat ko ni Isabel. Saan ka di? Wan, amukon. Ngam sa anak amaawanan, itinamnama. Ta saan kayo ba'y mat nga agasawa? Pasensyakan. Ngam ni Isabel ti ayayatak. Anya, ti adakan ko na. Ngawan kanya, Manuel. Awan. Ngam iswa talaga ti nakarik na kiti ayat. Please, Manuel. Siya lang ti ayatam. Ikari, saan kantong agbabawi iti danag? Oh, Manuel. Pangasing. Di naksulisudan. At dan kaya na ayat ko. Ay, ayatan ka unay. Iso, nga ayatan na kumaman. Oh, Manuel. Nagsakit yung ulo ka. Sa dino ti ayan ko. Good morning, Manuel. Nelly, anya tinapasamak? Nabartag tayo di rabi. Saan mo kada malagip ti inarami tayo di rabi? Kaya't mo nga ulitan ta? Ha? Saan? Anya ka din ti aramidam. Amumat nga addan kaayan ayat ko. Nagayatan tangag padpada. Tinapasama ka data. Masapon nga ikalay sanak, tada na pasama ka data. Kat iti pa'y mismo apagtangan mi. Saan mo nga mo ti sasawam? No saan nakasinulisog? Saan napasamak ti kastoy? Ngam nagpasulisog ka mat.
Iso akayat na asawan day ta. Adamat panagustom kanya. Puisit ta talaga. Ni, apay ang napulot man ng tiulong. Gaputa nagkuyog manin dagiti ito. Natural Agayan ayat da, iso ang nagkuyog da. Sana mapalin. Gaputa adan na pasama kada kami ka ni Manuel. Anya? Inted mo tibagim kan ni Manuel? Gaputa ay ayat at unay. Ay, unay kan. Kasta kalaka ti pangited mo kan kuana itibagim? Sumadang kan. No di mo kaya't asikat ipangidas alak iti pungtot ko! Ay, api akas ti umat tiriknak. Rorosukan anak. Kaslag kapsotak pa yan. Anya ti mapaspasamakan ka. Apay ngagduldul o kaabigbigat. Diyak amo, mama. Nalamisan sa mo ti rusok ko. Agkakapsutak pa ikit din. Kasla maulawak. Kasla matali mo dawak iti panagrik na. Tinasaya at ipandakalaangan ija ospital. Gary! Umay ka man! Apay. Isa ka ng tilukan. Ipanta ni Nelly ija ospital. Anya ti mapaspasamakan ko na. Rurusukan nga rood. Agkapsot ka no kan maulaw. Ala, mabit lang nga rod. Tay saganak tilugan. Agpudno ka man, Nelly. Asino tinakasikugkan ka, ha? Ni Manuel, papa. Asino day ta, Manuel? Kaiskwelaak, papa. Ayabam itamat laeng. Kayat ko akasarita. Papa, saan ko mapailaang nga ita? Ikanda kiti kundaway ang makisarita kan ko na. Amangan nga numaklaat. Saan na pa nga amo ti kasasangad ko? Sige, ngem kayat ko ang makasarita day ta alalaki. Iti kabiitan agun daway. Anya ti kayat mo asawen? Kaya't nakaakasarita ni Papa. Masapol nga itakder na gaputa masikog akon. Amumat asaan ka nga ayaten? Kan anya langan ti makuna dagiti dadakkel mo. Marigrigat kami lang. Sika ti ama ti sikog ko. Saan na kami kumamot abaybayan? Mabalin ko akasarita da Papa. Nga isuda ti aggastos para iti kasarta. Kan, jakon kaya ti agadal. Sikalatan ti pagtuluyan da Papa apagadalan. Papa, kayat kayo kumaakasarita. Sakbay nga ayabak ni Manuel. Anya ti bagam? Marigrigat da Manuel. Saan nga amo dagiti naganak na anak kasikog? Numabalin, datayo kumanti gastos para iti kasarmi. Sige. Umanugotak. Tinasken ket itakder na ka day ta lalaki. Kad masaduta kun nga agtuloy nga agadan, Papa. Ni Manuel tulatan ti pagtuluyan nyo nga agadan. Makamu ka, no day ta ti kayat mo. Sa dino tinanggapwam. Apay anala daw ka si Mangpat. Tangiwat mo. Kababain ka da mamakan papa. Saan na ka sumardeng? Aging gaasaan mo nga ibagano sa dino tinanggapwam. Nakuyog kayo kadi ka ni Isabel? Anya ka din day tangay bagbagam. Isupay lang ti ay ayatam saan kadi. Di ko nam, Jack amo nga in message mo the birthday na? Apay, dakas ka din o kablaawak? Di ko nam kit di. Isupay lang ti linaw ti pusom. Aklunam, gapot na ita di pudno. Tangiwat mo kunak. Kababain ka da mamakan papa. Ha? Mabain ka ama amwanda nga adda aramid mo, ha? Kayat mo ka di nga ibaga kadakwada. Ti panang sulisog mo kanyak, ha? Anya? Kayat mo ama amwanda ti kinapudno, ha? Wen, ni Isabel pay laang ti linaon ti pusok. Ngem kagurguran akon, maawatam ka di? Anya? Sanak mat nga tama pabasol.
Amumat an Isabel ti ay ayatek. Ngam impilit mo ti bagim. Apay ang nakipagkita ka kanyak. Anya ti bagam. Kaya't ko ti agkid daw iti pamakawan kan ka, Sabel. Itala am amiris ko dagiti kamalit. Anya ti kayat mo asawan. Papapasan nak ni Manuel. Gapo iti panang sulisog ko iti kankwana. Ore anya ti aramitak. Saan nak amaayat? Si kalat ta tilinaon ti puso na. Awan maaramidak, no syaklat ta tilinaon ti puso na. Ang adakan kadaytan, no ipalubos mo latakas ta. Ngam no syak, linipat kon ti amin kada kami. Naka-move on akon. Manumot talatawan ti napalabas. Imbagpay kan ka ta nakalipat kan. Ngam ni Manuel kat saan pay. Ay, wen gayam, adaited ko kan ka. Insaganak daytoy idiimbagam nga agkita ta. Anya dayta? Adtoy o? Ha? Invitation card? Da kayo ka ni Harold ti agkasar? Wen, kat maawis kayon to kan ni Manuel. Sa dino tinagapwam. Nagkita kami kan Isabel. Anya? Anya ti ginagaram kan kuana? Imbaga kasaan ka pay laang ang nakalipat. Nga iso pay laang ti ay ayatam. Ha? Katamom na anya ti sungbat na. Oh, kita am da ito eh. Invitation card? Wen, kat iso da ka ni Harold ti agkatuluyan. Iso nga awanin namnamam, ngagsinubyan kayo pay. Saan kon aninamnama asubyan nak? Gaputamok ang sakit tinakam na kanyak. Ngam ingkarik iti bagik, nga agingga iti maudi nga angas ko. Isulat ta tilinaon ti puso. Anya? Nagsakit a panunutan, nga iti kaano man, saan nak amaayat ti asawak, Mr. Lonely. Kinungkunak iti bagik, ada ito'y sigurong ti karmak, gapo iti inaramid ko. Mapilpilitan lang ang makidan na kanyak ti asawak, gapo iti anak mi. Kat an-anusak met, ti ipakpakita na kanyak. Gapo taay ayatek ni Manuel. To'y pagayam mo, Nelly. Nelly pagayam ko, agyaman na kiti dayto'y apakasaritaam. Kat ti makunak, uray agbabawi ka, iti inaramid mo, awanen ti maaramidam, tanalpasan. Kat no kayat mo ngagtultuloy ti panagdenayo iti asawam, aganos ka. Pakitaam latta iti kinasayaat, tabarang iti dayta awagas, kat masursuro na ka nga ayaten. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailingad iti naga na Nelly, manipod probinsya ti Ilocos Norte. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika, kaniti madireksyon, Virgie Paclay, musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay, na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita ket impatulod. Ti pagayam ang nagpailinged itinagan a Neslin. Adi na kayat apadakama ti address na. Kastoy man di kunana. Dear Mr. Lonely. Kaya't kumamat nga ibinglay ti pakasarita iti biag. Tabarang makaibati ti adal kadagiti dumdumngeg. Bueno papagayam, intay dinggan ti pakasaritaan ni Neslin. Dito'y drama tayo, Dear
Mr. Lonely. Apay kas na ti panangkitam kanyak, Diana. Ada ka di kayat mo nga ibaga? Neslin, Sige laang, ibagam. Tanolakit di ka ba alak? Aramidak para kan ka. adda ko makidawakan ka numabalin. Kat sapay lang kumata mapatgan na. Ibagam na anya dayta. Aramidak, nulakit di ta ka ba alak? Amok asaanan alimad kan ka anadagsan ti sakit ko a leukemia. Nakaron, kat amok asaan kon amalasatan pa'y daytoy. Uwan, ngam, anya ti kayat mo asawan iti dayta nga imbagam. Amok amasakitan kay ti kidawat. Ngam jakon kabailan nga ilimad ti pudno amarikrik na. Amom kadi nga agayatak kini Brian akayan ayat mo. Kat kayat ko akidawan kan ka. Nga ipabusoy mo kuman kanyak. Pakawanan na. No pa'y amok amasakitan ka. Kidawag lat na. Barang mapatgan na. Amok, Diana. Nabayagan nga amok nga agayat kamot ka ni Brian. Kat husto ka. Talaga masakitanak no aramidak data. Ngam napatag ka unay kanyak. Kat kabaalak ti agsakripisyo para kan ka. Agpaiso, Neslin. Agyamanak no kasta. Anya ka riti ko naman napatag-apagsaritaan ta, Neslin. Apay kayat mga agsarak ta dito'y park. Brian, pakawanan ako ma. Ngam pasensyakan. Masapol awas-wasa kon ti relasyon ta. Anya, ngam apay. Adda ka din natagsan na nagbasulakan ka. Awan apulos ti basol mo kanyak. Ngam aramidak ti kastoy. Para ka ni Diana akasingin ko. Anya? Dumgag ka. Ilawlawag ko kan ka ti amin. Tapno maawatam ti makagapo. No apay nga agsakripisyo ak. Para iti kabsat ko. Kastagayam ti makagapo, Neslin. Nagtanok kamat na nakapsat. Kabaalan ti agsakripisyo para iti pakaragsakan ti kabsat mo. Gapu ta ipatpatag ko unay ti kapsat ko. Amok aday ta ti makaparagsakan ko, ana. Katsapay ko mata maawatan na, Brian. Maawatan ka. Ngem masyanak unay kan ka. Amok anarigat daytoy aba nagparakan ka. Di nakpagdanagan. Kabaalak daytoy. Kayat ko nga agragsak ti kapsat ko. Nga uray kadagitilaangan maudi akan ito na dito'y rabaw ti daga. Ay na, friend. Nagrigat mo tanti sitwasyon niyo kan ni Brian. Da kayong tinagsakripisyo para iti pagragsakan ti kabsat mo. Husto ka, friend. No pa'y talaga nasakit para kanyak ti amin. Masapul apat gak ti kabsat ko. Kaputa amok aday talaangan ti makaparagsakan ko na. Ay, sa bagay. Gusto ta ko na, friend. Kat dayawon ka, gapu iti kasta nga inaramid mo. Manmanon ti kasta akabsat. Kabaalan na ti agsakripisyo. Awan ti jak aramidan para iti kabsat ko, friend. Ipatpatag ko unay ni Diana akasingin ko. Adda ka matgayam dito'y salas nga agtugtugawa. Neslin. Una road, iha. Kahit madlawan aliday ka. Katamu milatan ti makagapo. No apa akasta ka. Papa, Mama, nagsakit kayam. Kasladyak kabaalan akit kitaan da Brian kan Diana nakaragragsak. Maawatan mitirik nam iha. Ngam, di mo't sikamat laang tinangibaga akabaulam ti amin. Uwan, Mama, nga masakitan ak matlat tagayam. Amo mi akabaulam dayta, iha. Husto ni mamam, iha. Amo mi anatibkar ka. Kat mamati kami.
Akabaala masangwan ti dimte nga panubok iti biyag mo. Uwan, Papa. Mama, kat uray na sakit. Ano sak para ka ni Diana akabsat ko? Agyaman nakan ka, Neslin. Nakasaysaya at kaunay kanya. Nakaragragsa ka unay. Gaputan na riknak ti pamatag ni Brian. Basta para kan ka. Aramidak ti amin. Tapno agragsak ka. Nagsaya at kaunay akabsat. Kat balunak day ta kinasayaat mo kanya. Di ka kumagsaw iti kasta, Diana. Diyak kaya't amapukaw ka. Amok day ta. Ngam amok. Kan mariknak. Saan ako ngagbayag? Laglagi pa. Ipatpatag ka unay, Neslin. Brian, si katikayat ni Diana amang bantay kan kuana. Pangaasim ta di mo ko mapampanawan ti kabsat ko. Di kagdanag, Neslin. Talaga kasta ti aramidak. Maasyanak unayan kan kuana. Nakakasim ti kabsat mo. Uwan nga, Rod. Kasla dya kung kabaalan akitaan ti kasasaan ti kabsat ko. Katagyaman akan ka. Gaputanda ka amang liwliwakan ko, ana. No kabaalam ti agsakripisyo. Kabaalakmat. Gaputa ipatpatag ka. Ano kasta? Adda ita ije ospital ti kabsat mo, friend. One friend, katamom, maasyanak una yan amang buybuyay ti kasasaad na ita. Kasla madudog to'y pusok ang makakitkita kan kuha na marigrigatan. Amo kadinan malasatan ti sakit na. Kat na ita ti pagladingitan mi unay. Italag tayo iti apo ti amin. Kat sapay la kuma. Tamakalasat pa iti kabsat mo iti sakit na. Gaputawan imposible iti Diyos. One friend, agyaman ako na ikan ka. Ala, agtrabaho ta nga Ruden. Katkalpasan ti trabaho ta. Mapante ijayan ni Diana. Kaya't kumat makita ti kasingin mo, friend. Mama, Papa, kitaan niyo ni Diana. Nakakaasi una yung tilangana. Madlaw anak kapsuto na yan. Uwan nga, Rudy. Ngumsapay la kuma. Tamalasatan pa iti kabsat mo ti sakit na. Daw-dawat tayo ang makalasat pa iti kabsat mo. Gaputa jak kaya tamapukaw tayo ni Diana. Oray siyak, Mama. Jak mat kaya tamapukaw tayo ti kabsat ko. Ipatpatag ko na iti kasingin ko. Agtitinulong tayo nga kararag para kan ni Diana. Idawdawat tayo asapay la kuma. Tamalasatan na pa iti sakit na. Agyaman kada kayo ato. Neslin, Brian, nagsakripisyo kayo para kanya. Brian, balunak, timparik na maapamatag kanya. Neslin, agyaman unay, iti kinaimbag mo akapsat. Balunak, ti kinaimbag yo, iti ipupusay. Diyak kaya tamapukaw ka, Diana. Lumaban ka. Uwan nga paiso, iya. Lumaban ka. Ipatpatagda ka, anak ko. Di na kami ko mapampanawan. Lumaban ka, Diana. Saan ako? Nagpayak. Saan? Lumaban ka, Diana! Magipagladingit hak, friend. Ay, nakakaasimat ni Diana. Ngamanyangay nga rod. Talaga akas tatibiyag. Masapul nga awatan tayo at talaga. Nga agpatinggala dito yung tibiyag na. Nagsakit tayo na pasamak, friend.
Kasla dyan kabailan ni aklunan ti amin. Maawatag tirik nam, friend. Ngam kas nakon. Masapul nga aklunan tayo ti amin. Lupay na sakit nga awaten. Agyamanakan ka, friend. Katusto ka. Lupay na sakit. Masapul nga aklunan tayo ti kinapudno. Nga awanan ti kamsat ko. Mama, Papa, saan tayo na makita ni Diana iti uray ka anuman? Nagsakit ti ipopo sa iti kamsat ko. Awanan maramidan tayo, iha. No di ti mga klon iti amin. Husto ni Papam, iha. Punoan na sakit tinapasamak. Nga masapol nga aklonan tayo. Amo mi anaragsak ti kabsat mo, apim mo, say. Uwan, Mama. Mama, di ka naragsak ti kabsat ko. Gaputa pinatgak ti kindaw na kanyak. Agawitan, friend. Datalangan tinabati dito'y sementeryo. Kaya't ko pa'y abantayan ti tanam ti kapsat ko, friend. Mabalin ka di adito itapay laang. Kasta ka di. Sige, friend. Kaduan ka pa'y laing nga ron dito'y. Di ka madanagan. Tasaan ka apanawan. Agyamanakan ka, friend. Kaya't ko pa'y namin nga ipapas abantayan ti tanam ni Diana. Adto'y ti Diyos mo, Neslin. Agpalami istapay. Agyamanak, Brian. Madlaw amalmalday ka manen. Abay, saan ka kadipay ang nakailiwliwag iti ipupusay ni Dayan? Narigat ko nga iliwliwag ti kaawanan ti kapsat ko. Napatag-unay kanyak ti kasingin ko, Brian. Maawatan ka. Ngamnas ka namang lipat kan. Masapol nga awatan mo, nga awanan ti kasingin mo. Brian. Panawan mat siguro, tapno sangwantan ti may papan kadata. Ituloy ta tinaputed nga ayan-ayat ta. Kaya't ko nga kalaysatan, Neslin. Ay-ayatin ka unay-unay. Ay-ayatan ka matunay, Brian. Sige. Umanugot akon apa ikalaysakan ka. Agyamanak, Neslin. Panawan matan. Tapno buklentan ti bukod ta pamilya. Wen, Brian. Katagyamanak. Gaputa na kauray ka. Kablawan kayo, iha. Brian, nalpasan ti kalaysayo. Agyaman kami, Mama. Agyaman kami, Mama. Naragsa kami unay. Kablawan kayo, anak ko. Katsapay la ko ma. Tama ay paayanda kami adagos iti apo ko. Agyaman kami kada kayo amin. Agyaman kami kada kayo amin. Sige, kakabsat. Intayon iti reception area. Kat ituloy tayon ti agrambak. Itilaksid ti sakripisyo mi kini Brian, Mr. Lonely, da kami matlaeng tinagkagasat. Nupay na sakit ti pupusay ni Dayan akasingin ko, naragsak kamin, gapo ta mumi anakainanan, gapo iti sakit anarignana. Kastan katagyamanak, to'y pagayam mo, Neslin. Neslin pagayam ko, natanok ti panagayat yo kini Brian iti tunggal maysa. Gapo tadwa kayo anak sakripisyo para iti daydi kasingin mo. Nupay nasakit ken narigat nga aklunan ti pupusay na nabaalan nyo dayta baban iti tulong ti apo ana marswa. Ala, agyaman kami iti kapanangibing lahi iti pakasaritaam. Bueno papagayam, ditan ti nagpatinggaan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinge di tinaganan Neslin. Adi na kayat apadakamat ti address na. Tampok dito'y programa tayo.
Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Brian Agustin. Kaniti madireksyon, Virgie Paglay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iti kapanang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.